Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ovo načelo jednakosti nalazi se u članu prve univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Život je često nešto drugo. Šta je diskriminacija? Diskriminacija, nejednako postupanje prema jednakima i jednako postupanje prema nejednakima. Diskriminacija se može desiti svakome i svuda. Može biti neposredna i posredna, namerna ili počinjena iz neznanja. Najčešći vidovi diskriminacije. Ako sudimo po pritužbama koje nam stižu, diskriminacija je najučestalija u oblasti rada i zapošljavanja. Ako se kao osnov posmatra lično svojstvo, diskriminacija je najčešće po osnovu pola, nacionalne pripadnosti, invaliditeta i seksualne orijentacije. Neprepoznavanje diskriminacije. Mnogi ljudi ne znaju da prepoznaju diskriminaciju ili je poistovećuju sa svakom nepravdom. A diskriminacija nije bilo kakva nepravda, nego upravo je takva da mora da bude zasnovana na ličnom svojstvu. Šta preduzeti u slučaju diskriminacije? Diskriminacija je zabranjena Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i nizom drugih zakona, što znači da je zaštitu moguće potražiti na sudu ili podnošenjem pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je nezavisno telo ustanovljeno Zakonom o zabrani diskriminacije. Njegova osnovna nadležnost je da svojim delovanjem radi na sprečavanju i suzbijanju diskriminacije u Srbiji i da zapravo pomogne ljudima da ostvare svoje elementarno ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu od diskriminacije. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može da deluje preventivno ili onda kada je do diskriminacije već došlo. U cilju sprečavanja ili eliminisanja posljedica diskriminacije, Poverenik na raspolaganju ima nekoliko mehanizama. Medijacija. Mišljenja i preporuke. Opomene i obaveštenje javnosti. Sudski postupak. Tužba. Zakonom o zabrani diskriminacije, dužina trajanja postupka po pritužbi je ograničena na 90 dana. Pritužba. Da bi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti mogao da postupa, osoba koja smatra da je bila žrtva diskriminacije najpre mora da podnese pritužbu. Korak 1. Ime i prezime, ostali lični identifikacioni i kontakt podaci. Korak 2. Ko je diskriminisan, odnosno da li je podnosilac pritužbe lično doživeo diskriminaciju ili pritužbu podnosi u tuđe ime. Korak 3. Ko je diskriminator i podaci o njemu. Korak 4. Objašnjenje situacije u kojoj je došlo do diskriminacije. Korak 5. Navođenje koje je lično svojstvo diskriminisanoj osobi povređeno. Korak 6. Navođenje dokaza. Korak 7. Navodi se datum podnošenja pritužbe i dokument se svojeručno potpisuje. Medijacija. Medijacija je tehnika rešavanja problema u kojoj treća neutralna osoba, medijator, pomaže stranama da razgovaraju o problemu, sagledaju ga na nov način i same dođu do rešenja koje je prihvatljivo za sve. Medijacija je kao postupak dobrovoljna i to je standard koji važi svuda u svetu. Medijacija je i poverljiv proces, osim ako se same strane dogovore da nešto u vezi sa medijacijom bude dostupno trećim licima. Pripremni sastanci. Postupak medijacije u slučajevima diskriminacije podrazumeva pripremne sastanke u okviru kojih medijator odvojeno razgovara sa svakom od strana, kao i njihov zajednički susret. Kao što znate, gospođa Petrović je podnela pritužbu Povereniku u kojoj navodi da ste, nakon što se ona uselila u zgradu u kojoj sami živite, pred komšijama izjavili kako ciganima nema mesta u vašoj zgradi. Šta vi na to kažete? Pa rekao sam, znate kako, ljudi se plaše da ukoliko se cigani usele u zgradu da će biti smrad i prljavština i da će se ugroziti higijena čitave zgrade. Ja tu ne vidim ništa loše, to je opšte poznato. Gospođu, očigledno vaš postupak povredio. Da, ali ja nisam imao nameru da je povredim.
Ukoliko prihvata odgovornost i prihvata mogućnost povređenosti druge strane, onda bi slučaj bio pogodan za medijaciju. Ja bih voljela da gospodin čuje kako smo se ja i moja deca osjećali kada smo čuli od komšija šta je rekao, ali ne bih voljela da se sastanem sa njim. Ja bi ponovo bila kriva, uvek cigani ne valjaju. Vrlo je bitno da strane budu pripremljene na koji način će dijalog da se vodi. Da se sa stranama unapred dogovori ko će prvi da počne. Šta bi vama više odgovaralo? Neka on prvo meni se obrati. Ovi pripremni sastanci su vrlo bitni i da bi medijatori imali priliku da prodiskutuju sa stranama koje su njihove potencijalne brige, strahovi vezani za ovaj zajednički susret i da unapred razgovaraju o tome na koji način se mogu zaštititi. Postoji bilo šta u vezi zajedničkog sastanka da vas brine? Pa ja ne bih voleo samo da sada ispadne da sam ja neki loš čovek. Ja nisam imao nameru i nisam znao da će to nju toliko da potrese. To što ste rekli nešto što je gospođu Petrović povredilo, svakako ne znači da ste loš čovjek. I naša će uloga na zajedničkom sastanku između ostalog i biti da vodimo računa da je razgovor usmeren na vaš konkretan postupak, ne na vas kao osobu. Zajednički susret. Drago nam je što ste pokazali spremnost da ulazite u proces medijacije i da rešite vaš spor. Kako smo dogovorili, gospodin Marinković prvi će govoriti. Komšinice, pa šta da vam kažem, ja jesam to rekao, ali nisam želeo da vas povredim. Ja stvarno nemam ništa protiv vas. Kako nemate kada ste rekli da ne želite ni mene ni moju decu u vašoj zgradi? Pa to nisam mislio na vas kao vas, pogotovo ne na decu. Ja volim decu. Stalno čujem ceo život da su cigani prljavi, da kradu, da su glupi. Samo zato što su cigani. Kako bi se vi osjećali na mom mestu? Pa ne bi mi bilo prijatno. Nikada o tome nisam razmišljao. Evo, ja bih sada želeo javno da vam se izvinim. Ishodi medijacije. Sad kad vam se gospodin Marinković izvinio, da li vam je još nešto potrebno da biste se osjećali dobro? Pa voljela bi da mi se izvini pred komšijama. Imate li ideju kako i kada bi gospodin Marinković to mogao da uradi? Pa, pošto je predsjednik kućnog saveta, on bi mogao na sledećem sastanku da iznese to što je rekao i da kaže da to nije u redu i da mi se javno izvini. Kako se vama to čini? Slažem se. Ukoliko strane žele, ovaj dogovor se može formulisati u vidu sporazuma koji onda strane potpisuju. Da li dovoljno činimo da zaštitimo sebe? Ima ljudi koji su vrlo spremni da stanu i da zaštite svoje prava. Imate drugi ljude koji to jednostavno ne rade. I imate onaj, ja bih rekla, najveći broj ljudi koji jednostavno ne znaju da od toga što im se dešava oni mogu da se zaštite. Želim da poručim građanima i građankama Srbije da diskriminacija nije stanje koje treba tolerisati, da treba reagovati i tražiti zaštitu, da svaki uspešno rešen slučaj diskriminacije je zapravo dragoceni doprinos izgradnje Srbije u kojoj će svi ljudi imati jednake šanse da razvijaju svoje potencijale, da koriste svoja prava, a takvom društvu moramo svi težiti i takvom društvu moramo dati svoj doprinos. Diskriminacija se ne sme tolerisati. Reaguj.